Obenye meni nyekwa we teshi plug tumobeni nyele ngbaji sheriff kolimate wa anyo chemi di sheriff mini one our beautiful queen pretty ladies come bi ene teshi silent park no wo yo mini abaton wo loku fi o shima suma ke ma bi nye meye ke ma me amigbe ke ka agbeni no poten na ba fe bi ene amigbala ni o mo mi ho fa won gbe o ma cha mi na che me di head of communications here NPA mo mi ho fa Eunice Budinyako, Director Consumer Service. Ovane shibam take NPA teshishi. Oh, National Petroleum Authority. Wo kwa no ni before back downstream petroleum. Ake petrol ni o use, gas ni o use. Oya he gas, oya na baye he. Alo nokwe. Wo NPA wo kwa no. Ni mena ni chumo ni woke babi e. No ni pen wo kwa jake. Wan pa man bi afai. Ke oye gas kwa mo no jogba ni e ka shabo. Atron bona aso gas ke bona agbi ole aha no se atron won wa keshi many use or like na e be pie lamlu ke la sun e yo wa wi e yo wa flufla wo hin me ya wi e wo ka aho e wo fe washing la e he ni wo ke ya gas e use mo lo shan lo e ke o bona me shan lo e gas e ha lo afu wo ke ame ho ake the government of Ghana under John Dramani Mahama ke Ministry of Energy one roll out blamu for many shallow ninu eye lie pi e ko me hu gas be use na eye lie pi pe be la supo ni jo mi hu e fa keke wo fe wona he wale papa e wo fa ine wo keke oye na agbako e ko le onye bi oba show to wona ke NPA agbasane ye ni twon mo na gas petrol fe here one number say ne toll free no tell us call cha ahebo no kwe it is 0800 12300 at the other side there why 054 500 611 get 054 500 6112 or call cha numbers ne wo ba wo no wo ka ba agbasa na agba ni ole ke go ba radio blog for chi e ko fe ko e ka ni efe na chi habo ke wa agbasa ni wo ba ye wo bo abo no shi ni oyu ohun e wonu ake owe ye be ko me ni painter ami cylinders ai ke ni bi agbeni cylinder we regulator ni manu be ko me ke bon canada I use o kecho me ni chalk o ke ni bi wo ba suma ka ogbala mi ye plug enu teshi plug enu ya e wa teshi plug nya ira don no won ka che cylinder fe cylinder e wala bi abona haleji afi nyonma ni di 10 years sani o ke ya koni akwa habo ake eye he wa no ba nyo use ko cylinder bon kala dia ye shi ba mi ka ya paint cylinder ko paint here o paint en kala dia no mo se na eho ye eho lolo ni ke eho e ba agba ona e wo won pa man bi afai ke o cylinder ngbo na je paint mo no ni ma no hu e ke eraste ye shi ba mi ni o chake wole ake be pie ni bi aminwa e wo me nya me chake mo se hin akoba mi o hin ni o chake fe no ba hie ma no e ba bon kala dia hu ni ekole e ba jela ke ko wala ne enebo yo agbene nwe wosa wonu ake oke cylinder sanike fe e ma eko ni esa na ake ni bi ba petele alo fifin ate nje won wa suma ko gbala ma agbene nwe oke chuchu e aya fe junction ke that fertilizer gba ayo cylinder shibia ni ayo gas shibia na ba fele pa wa sumu ni o gbala na kan no ni blood for chole cylinder recirculation model CRM ake shibia ne o ya ni boden cho gas o ya fili no ke ba so na bre ma be ami o ke to ba ya boy ya e coke lo fanta ko nu etan bo so ke to e te ko me ni tuon ni e coke bi abe na me sha to mi ke no fe no na ka no ji cylinder recirculation model CRM ake o ba ya o ba ke o his mama he gas aba abo gas e ke cylinder fe no ba use ka gbe na ke ya aba chake na ba abo gas ke cylinder coke ka ke mi gas e na no ni no nsumo da bida konike ka flache fault ko e ba he alo na agba ko e ba he wo me ni wo ko no wo ba sa e wo habo e wo ehin akọ ba ya shon akọ ya filo gas CRM e bo ba na ka fe cage ni cylinder se mamo mi bo ba ya o ba pay ni no we bo fe bo no yin 5 kg o ba ejo fi o ko no to wo ni bo wo ke ho ni o ba na ni cylinder no wo ke akema he ni ko yo ka cylinder ka wo fifi ate hani e ma ni ko yo kon ka ta flash e ho po e ko yo awole ke ya ke ka wo tumi ke obe he ko ni o ba ma ya gbo na because e ba ke julo e ba ju e ni tumi no ka ba wo e ba fa ne ko ba ho ni egbele mo san fle fe ni ko ya ba tun emi dani o ho ni won pa fa ni wo to ake ke o ba sun la o ba pe ma che se dan o ba sun gas e
course gas na no pe matches on be matches e for o pe fe pe shake no su gas o mo e wo be gas e hu e ho ken ho o be no ba su matches e na ken no keke e ka hun to e ba e wo ke su matches e ni line no fi o ke ko ke te si banana abu ke ko gbele le o keke osu na kai wo ke ko ba gbe hu e ka gbe ye cylinder ka gbe ye banana he e no ho ni ye ya gbe ye cylinder yi chu e kwani gas e ni oro ba mi ye fe tenya ho na no ba gbe ye ni eni ye shishi ke o gbe ye ni eni ye shishi ye o shi gas e ko ken e wo rubber ni bi tube no antina o ra don wa ke be no gbala ni bi amia mambi bona fe na mi lebe na use cylinder alo gas han no na gbe kula o ba suma ke o wo mambi anga ye ni e ko me na mi ke ame yo gas e alo be ko me ni gas e po e jede bon canada ami suma ka mi paint ke ni bi no o na gbe we mo alo nga wo we mo no ke fu plug e no ye gas e ba nye ebu awo shile no hwe ba nye eye wa wi wo ba pa mambi afa ke shi ke o use gas e kwa mo gas o jogba ka gbe ke mi se ke ya gas e ka ma he ni ko yo ba nye ehwe he ke o ya fe o gas e ka wo o ka buti mi hani e ma he ko ni ko yo ehi aho ke moto po ba fi lo gas fe chone ko ni ko ya nye ahwe he gas e nko ya fi le hani e machine neke tremo ke gas e aka function neke hani gas e amachi tremo ke o ya no afi ke o ke nku ose ko ta trosho mi mpo ba nyu na ehi o na ji ate ko ni o mo mi ni e machine no ni bra for chole upright position keke e ha won na gbako be nyeme ni nyekwa we tashi plug mo be nyele anti na ira don mini e ba cho wo be ni sanu wa use wo cylinder ke o gas ye hia be ni ke wa feel a position ke ni bi ira don wa no wo adanye shage nye fe be a we tashi plug nye twa no manya ba